Krumzari, Ming Tabri Smutaram Ushari, Masimaru Pauda, Finance Department Authorization P. the Vedagi OBC Mahiri Lisimanga Henbagi Scholarship Fund the Lady Mapung Pau Pizari. Bharat Sarkar के Ministry of Minority Affairs New Delhi की sponsorship मखादा मणिपुर सरकार के MOBC and SC अमसुंग मोबेना implement तौदुना लमदम असिगी महरी सिंह द पीरिबा scholarship के सेंफम सिंह मतम चाना पीदबदगी महरी के आना अवाब के मायुकनरी Ministry असिगी मखादा Directorate of Minorities Other Backward Classes अमदे Scheduled Caste न पीगदबा इंग्लिश इंग्लिश तरामाथोई तरानिथोई की OBC महरी सिंह की scholarship हाउजिक फाउबा पिथोकतना लेरी ISTV News द थिगतपादा फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इन्ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ना ऑथराइजेशन पिरक्तबदगी स्कॉलरशिप के सेंफम सिंह असि पिथोपा ngamdabani हाइरी इंग्लिश नि तरामाथोई तरानिथोई की ओइना स्कॉलरशिप फंगदबा OBC महरे असि 5,559 अपुनबा सेंफम ना लुपा करोड़ अनि हेनबनी हाइरी डिपार्टमेंट की मचिनजट पा ऑफिशियल अमदगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना स्कॉलरशिप फंगदबा महरे सिंह की अकाउंट असि हाना पोस्ट ऑफिस ता हांगलंबा अदु पोस्ट ऑफिस ता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुदोंचाबा लेतबना नेशनलाइज बैंक सिंह अकाउंट हांबगी तंगाई फदब लेरी ममंग चही अक्टोबर थादा डिपार्टमेंट असिना एडवर्टाइजमेंट थोक्तुना नेशनलाइज बैंक सिंह अकाउंट हांगननबा खंगनख्रबसु ngasi फावब महरोई चमंगा रोम खक्तमक बैंक अकाउंट हांगदुना मरी लेनब चे चांग पिसिलले महरोई लिसिंग मंगा चमंगा यांखैनिपा ना स्कॉलरशिप फंगदबा असिगी मनुंगदा महरोई चमंगा रोम तमक बैंक अकाउंट हांगबा असिदा फाइनेंस डिपार्टमेंट ना करिगुंबा ऑथराइजेशन अथुबा मतमदा पिरक्लबसु खुदोंचादब कया मायोगनरि हाइरी डिपार्टमेंट की माइकेदगी पोस्ट ऑफिस ता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुदोंचाब लेत्रबसु करी तौब याबगे हाइबदुसु खनरी हाइखे अमरोमदा मतम सांगना महरी सिंह की फंफम थोपा स्कॉलरशिप के सेंफम पिथोक्तना लेबा असिना महरी सिंह दा निंगनब पोले बैंक अकाउंट हांगदबनी हाइबसी एडवर्टाइजमेंट अमुखक तौखरगा महरी सिंह लोइनमक खंगन बंगमलोय मरी लेनब डिपार्टमेंट ना महरी सिंह येंगदुना खर तोइना एडवर्टाइजमेंट तौदुना दरकार ओबे सिंह महरी सिंह दा खंगनिंगी लाइरिक तंबदा मतें खजितंग ओइननब स्कॉलरशिप की सेंफम असि चही अमा हेन फंगद्रबनीना स्कॉलरशिप तानरिंगैदा मही तंबा लोइखिबसु यावरि हाइरी महरी कयाना नौना हांगबो बैंक अकाउंट सिंह पुनरक्तुना डिपार्टमेंट असिदा मसा मसागी स्कॉलरशिप फंगनबगी थबक यामना कन्ना चथनरी Muslim Singi Idul Fitr Kumai Iroinana Manipur Governor Amadi Chief Minister O Ibubina Miamda Yafa Pausal Pirali Kumai Asina Lapada Lamdam Asida Santi Deva Amadi Kanglo Kudimak Nusi Chanana Leminabo Oresano have a walk from Fondoroli Kumai Asina Lapada the Long Block Youth Congress Committee Nasu Yafa Pausal Pirali Parliamentary Secretary MOBC Amin Sahanasu Chayanta Luiduna Pangtopa Idul Fitr ge Kumai Asina Lapada Santi Leba Jakot Pamadi Nungaya Fabulamdam Oresanu Fondoroli Manipuri Muslim Online Forum Nasu 8 Kumai gi Mangoyana Yafa Pausal Pirali Atay Lukayana Su Kumai Asina Lapada Yafa Pausal Pirali All Manipur Muslim Meitei Pangal Welfare Association Nasu Yafa Pausal Pirali Pawi Marathon Atemba Break Amata Break Matunda Tarang Uchari Consumer Affairs Food and Public Distribution Department के स्टाफ सिंगना ऑयल पंप सिंग द पीरिबा पेट्रोल अमदी डीजल सिंग नियम जुमना थबक पांगथोलिब्रा हानि यंसिंख्रे ngasi yangsinkiba mafam sing adudi imphal gi akoibada leriba mantripuri sangafam kawa singzamei terana chingbada leriba oil pump singni thauloba lapa police amadi myoi kyana namfuda thaulo na bohana bada unkana bathoke singzamei me bombe kaida leba NRL oil pump da club ki myoi sina thau piu haiduna oil pump mapuda khangan badagi charangna bathoke club ki myoi sing aduna thau sengbra sengdabra haina check tawna naba oil pump mapuda khangan bada concern authority ama yauraga check tawmina se habada unkana bathoke tungda department की म्यूजिक सिंग्याउना वारी सानरबत मतुंगदा नेमथके ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के फील्ड इंचार्ज एम कुकुना महिरुई सिंह के येंगलगा वैन सर्विस तौरिबा सिंगदा सरकारना थाउ पीरी हाइबा वाफम फोंदोखे बेन खिंजरीबा कोइना ngasi खिंजरीबा मयाम मसी असुकी मति यामी गाड़ी अखोई चौरांगना गाड़ी लिसिंग अमगा सात्रेट का 75 मुंगी लाइरिसे अदैदा डिपार्टमेंट होना बिबेगी अखोई होजि अवाबा खर मखैदि कोक नै अदो अमुकसु हन्ना अखोई लैजरिबा डिपार्टमेंट एफसीएस की डिपार्टमेंट सिंग की स्टाफ मैम सिंग को हमसा की साइड की थागा चौ फोंदोकसे अमरोमदा डिपार्टमेंट की माइकैदगी स्टाफ अमना फोंदोरपदा पुलिस अमदी आईआरबी खरना मियाम की क्यू लैरिबा अदु येंगदना मरकता थाउलोंना बहनबगी थवोंग टोपियु हाइके पब्लिक तसु थक्के लगा लाख यावी अदगी पुलिस मैम मा फोर्स करी आइनी पुलिस मैम मा लाकनी अदि आया कमांडो लाकनी आया लाकनी अदगी पुलिस स्टेशन याम लाकनी मोई याम पियो दुम हाइनी अदबु कोई
on request ta kitang pir ga chalang ki jawi su bi dan chalang ki jawi le ba public me am gi matung inna adi public tu ne yam tin laga di koi mo de pi re adi yam tin daga di hoi khara dum mo to di mana dum to wa bai wa di kari hai ni Tipaimung dam sabagi nomugi oiba miyamgi khana nenaba mifama mapangthokna dam asigi mayukta warip tara laukre United Saints Youth Mission Manipur na sindura ngasi Manipur Press Club ta session ahum thongna khaidokna akang haya kya yauna khana nenaki khana nenaba aduda UN apiba Indigenous Peoples Rights World Commission on Dam Bharat Sarkar na ingadabani Tipaimung dam sabada barak turel gi upstream amadi downstream da leiriba Praja Singh gi lamthum kaya amanga ta thokadabana makhoi sing asigi mihut sing yauna khana nenagabani Bharat Sarkar na awang pota mini hydro plant kaya paikhatkani hariba asi lamdam asigi civil society organization sing amadi experts sing na kupna yengsindriba fawba thabak to onthopiganu loinana National Hydroelectric Power Corporation gi Office Manipur da hangba yaroi amadi Manipur da gi NHPC hamkigadabani haiba warep sing asigi mifam aduna warep lauke dependence however forest si lairak taraba matamda akhoi resource si lairak taraba matamda akhoi me se hingai kana matamda akhoi me se khana basi adu jaga to laini asi ko me si pura kana basi si jamna lai aduna dependent services harabati akhoi de mati jamna work raba social life se jamna impact adu chawna later the bar Junior Women's Cup Hockey da bronze medal lauralaba Bharat ki team da saruk yakhibi Manipuri machamari ngasi miyamna Imphal airport taran okre Manipur hockey gi miyoi ke yauna taran okhiba sanari sing adudi Junior Women's Cup asida Bharat ki captain oina saruk yakhibi Susila Chanu defender Pinky Devi striker Dina Chanu amadi goalkeeper Sanarik Chanu ni haukiba July 13 dagi August 3 fawba Germany da pangthokiba Junior Women's Hockey Cup aduda India na New Zealand bu Panjal anis Sinoda amadi Spain bu Panjal mari anida thoiduna semi final changki semi final da Holland na India bu thoikibadagi bronze medal fangobani India gi captain Susila Chanu na ISTV News da World Cup aduda Bharat na karamna sanaki habagi matangda wa ngangki Okay, aduga second New Zealand ke sanabada 2-0 ta kagi kailena habidi New Zealand ka dia da ba kailena New Zealand pok ta dia hoi quarter final jangba chance lekre aduna ground da sigira changira khanna kage dai quarter final changi semi quarter final gi New Zealand Spain ka sanabada 4-2 da bane kage third fourth ki sanabada koi England ka sanagi na hamada 1-0 da koi na lead kar le aduga second half ta moina last sanjan dana 1-1 draw chale aduga shoot out ta boda Numinini gi oiba infant and young child feeding training program among asi wangkaida lusinkre ICDS Imphal City project amadi Bharat Sarkar gi makhada leba Community Food and Nutrition Extension Union anina punna sinduna pangthokiba training program aduga mari leinana training singda nutrition education gi matangda awareness pk marathana temba break amamu break ki matungda amkana taran uchari Nuvin mangani chathagadaba Inspire Science Camp ngasi Manipur University gi Senate Hall da Manipur University gi hanagi Vice Chancellor C Amuban hodokre Manipur University gi Department of Science and Technology na sinduna pangthokiba camp hodopagi thoramaduda Vice Chancellor H Nandakumar Sharma amadi Toglai T Research Foundation Jorat ke Director Dr. N Muralidhar Susarya ke Manipur ki tonga school singda tamliba class 11 amadi 12 ke mahiroi cham ga yang khairom na kem asida saruyari chief guest oikiba si amubana kem asida scientist kaya na wangang dona science subject ke mahiroi sing gyan pigani inkhalaliba mahiroi singna lairik laisuda hena thawaya ubchangi phondoki PISA is Program of International Students Assessment. Program of International Students Assessment is a test or assessment of say approximately 15-year-old students throughout the world. So far, 4 tests have been conducted. This is conducted every 3 years. In the 2000, first test was conducted. The assessment is in 2003, then 2006, and 2009.
Nauria Pakang Mapa Kendrogi Manung Leva Ahal Oraba Mui Cheniga Kunda All S Pension Ge Card Sing in Tokre, Pasi Toromadu Mari Lena Nangtabal Amadi Mongsanga Akoba Ladiba, Lokon Sinda Ising Chauna Awaba Tahan Kraba Lomi Sinda MLA RK Anana Harlem Nasuyan Toki, MLA Nafondoki Beda All S Pension P Beda Rasniti Dolgi Kenabalatana Assemble Musing Kanbani, Karigumba Banki account Hambada J and Nabalada Soup Mating Panganaba MLA the Pau PBU Haiki. Pensioner oidaba dagi BPL AY family mayam sing sida PO na haibne na madu yari mo he koina koi kairu likai gi committee le video mayam tan jaraga official sing yauna screening da roganda koi pension se si haibe mi wi sida de PVR haibe wa ko mayam sing la kan sida koi government side gi approval haibe government side gi ya PVR kan sida koina bidok chana bi du matan ja lo Manipur Sarkari Horticulture and Soil Conservation Gimi Makada Educated Farmer Association Nongadana Sinduna Nomga Farmer Training Program Ama Nongren the Pantokre Program Si Tonga Tonga Person the Pantolaba Matunda Nasi Humni Chen Batorum in the Pantopani Nasi Torum Aduda Farmers in the Tonga Tonga Polum Kasu Kusinaki Training Program Aduda KVK Infaliski Dr. M. Dinachandrana Vegetable Cultivation Temperate Mushroom Gi Proprietor Jaljitiana Chengum Taba Madi Dr. M. Totoina Lena Tina Madi Manama Singda Tinkang Taba Madi Lena Tina Kiagi Matanda Resource Person when a Wangaki Nasi and Toki Polam Sing Adidi Sprayer Pump Vermi Bag Amadi Turmeric Nuchumuni Maruba Paumukana Pizari Finance Department Authorization P. Badagi OBC Gi Mahiri Lising Manga Handbagi Scholarship Fund the Lady Name Tabris Mukana Pizari